Ngiye kubasuhuza rero abantu benshi bagiye bakomeza kwibaza ku mbuga nkoranyambaga ese kuki mu byamamare twabonye byitabira ubukwe bwa The Ben murumuna wiwe bita Green P impamvu atabonetse, umwishywa wiwe bita Shemi tumenyerewe mu muziki nawe ntiyabashije kuhaboneka, ndetse abantu benshi bari bazi yuko ndabashaka kuza kubona Meddy Kigali ariko nabyo byatunguranye. Gusa wabonye ko Christopher Igor Mabano n'abandi bose babashije kuza kwifatanya n'umuvandimwe akaba n'inshuti yabo magara The Ben. Rwose ubirebye nawe ubukwe bwari bwiza, urugwiro rwari rwose ku bantu babwitabiriye. Ni ubukwe bwari burimo abantu benshi bagiye batandukanye, ibyamamare hirya no hino, yaba mu ruhande rw'imyidagaduro, muri politike n'ahandi henshi cyane.